sanibonani bafethu, igama lami uMoses. Lena isisonke podcast network. Le podcast lena is proudly sponsored by OTR Brands, On The Rocks. On The Rocks bafethu, it's filtered purified water. Yiwo lamanzi siwaphethe bafethu. So umuntu esihleli naye namhlanje uzazisa ukuthi ubani and buya. Mfethu. Hola Fruit Grey. Ngimnandi. Ngicela ukubingelela abalandeli bethu sanibonani bafethu, igama lami nguXolani. Uzebe yabambiza ngoXolani, engidome ngalo kaXolani uma social media wonke wami uXolani. Ukuzalwa ngazalwa eMpumalanga. Ngakhulela la ePalmbridge vele isikhathi eside ngilana. Yeah. Okay, awusitshela mfethu ukuthi njengoba ukhulela eMpumalanga mfethu, like ukhule kanjani eMpumalanga? And isicule uphakamise nevoice ukuthi abantu bazongizwa. Yeah, ukhuleni kwami ngakhuliswa ugogo. Yeah, cause abazali bami bangishabela sasemncane yabo. So ngasala ngakhuliswa ugogo. Ubaba ngasho ukuthi angimazi, ngambona kayi-1, then wangishiya naye ngasala nomama. Saphusha impilo kancane, waqala ukugula. Wangishiya naye yabo. Ngasala nogogo vele hayi. Ngasho ukuthi uthando ngilazile uthando la kagogo. Yeah, nonhlonipho ngafundiswa kuye ugogo. Hayi inhlonipho nginayo kakhulu. Nginayo inhlonipho kakhulu. Ngafundiswa ugogo yabona. Izinto eziningi vele ugogo angifundisa, wangisa esikoleni. Wavele isikole azange isithando kodwa bekangifostela. Mntana ngicela esikoleni. Hayi isikole vele bekuyinto vele ngayithandi. Ya bengithandela umsebenzi. Ya hayi bengiphuma ngihamba ngiphanda ngibuye ngiphethe okuncane ngithi awugogo nawe ngiphethe la. Ajabula ngiyabonga umntanami ukutholaphi ngathi awugogo. Ngibuye kuyophanda yabo. Bangibizile lapho ngiyolima ngenzani yabona ithande njani. So bafethu injalo impilo yami ngakhula kanzima. Ngakhula kanzima. Nginayo usisi, khona usisi kodwa mina nayizwana. Yazwane. Ayi yamuncama mama ayiphethu. Bafethu nayo ngiyazwana. Ayi ngephethe. My families out there azwana kanjani? Phethu ayazwana phethu. So awutshela ukuthi i-relationship yakho nosisi ekhuleni kwenu benjani abazali benu basaphila? Ngoba njengoba usichazela ukuthi ubaba wakushiya usesemncane nomama wakushiya usesemncane. So i-relationship yakho nosisi wakho yona benjani nisakhona? Yona ngasho ukuthi benzima from sasebancane. Yeah, basekhona abazali. Ngayani mangicabanga mina ukuthi ubabami nobabakhe akusuka boyi-1. Sure. So ngasho ukuthi bekukhona amakwala khona phakathi kwethu 2 yabo. Like bekamakwala wani yini abazali bebane favoritism, khona umuntu bebamfavor khona umuntu bebangamfavor? No, sometimes like umama bekanongithengela into. Usho ukuthi ungithengela iskipa. Uba nento ukuthini? Why kuthengelwa mina? Like why? Like izofika isikhathi sakuthi nawe uyithola into yakho yabo. Kodwa bekana le nto le. So ukuya ngayibona ukuthi no, lenkinga khona la isuka khona yabo. Then waqala umama ukugula vele. Waba nalento like mfethu kunzima man. Like okay ukulelwa umzali wakho manje. Like ukwazi kanjani uzotshela umzali wakho ukuthi noma ungafa like I don't care. Like le nto leyo wena ngaphatha kanjani into usisi wami engizalwa naye kuma wewe. Usisi wakho utshela umama wakho ukuthi noma ungafa I don't care. Hey. Yabo ngenxa yani ukuza asho kanjalo. Umama angifonela ngila eGoli angitshela no mfethu ngisedrobheni la kusisi wakho kodwa ngizosuka ngiye kuphi ngiye kagogo yabo cause sekunzima yabo. So ungitshela kanjalo usisi akakamtshela endlini ukuthi hayi ngiyahamba yabo. So ube nento lokuthi utshela umuntu okude ungangitsheli mina la ngihlala nawo la eduze yabo into asuka lapho. So waba nokucabana nyana uzowakhiphana namagama ngudana noma ungafa like akunandaba I don't care. So like mangizwa lamagama lawo inhliziyo yami ibebhlungu kakhulu ibebhlungu. Mangimbuza ukuthi washo kanjalo like angazange angitshele ukuthi like why esho kanjalo. Angazange abonisa ukusola futhi. Usisi wakho ungakanani kunawe, mncane? Umdala. Unabantwana abayi4.
ama-twins ayi-2 nama-single ayi-2 yabo. So like from lapho vele uthando lami naye lele la yehla kakhulu. So kwabuyela nalokhu kwasemuva cause sasebancane vele bekanongishaya yabo mangenze bekangihlukumeza man sometimes ngilambile ngeke ngahlala ehlathini for 1 week. Ungahlala ekhaya? Ngahlala ekhaya. Ngendaba kasiswakho? Ngendaba yakhe angishaya ngibaleke ekhaya. Ngiyohlala ehlathini for 1 week. Bangifuna bangangitholi. Manje mfethu bohlala nje obohlala ehlathini. Ayi bekunzima mfethu. Like boyihobo kahle kahle. Bekunzima ngoba bekudla inoma yini engitholayo. And hayi ukuthi ingqondo yakho bowune problem, bowunormal just. Bengi right. Kodwa benginalento ukuthi mangizobela ekhaya. Yeah. Uzongishaya and ukungishayeni kwakhe. Like ukushayelana makakushaya mfethu uzama ukunderstand. Like mfethu sometimes singabantwana. Yeah. Unokuyenza into wrong. Sure. Like umuntu uyakhuza mfethu lento enzayo wrong. Like ukhuza ngempanga. Yonke into like angazolibeka ahlala nestress yonke into uyenzayo wrong kuye. Yeah. Like angakubuza ufika kushaya lento eso. Hawu mfethu ayingabona ukuthi no yazini awuthi ngiphume ngishawa umoya. Yabo ngaphuma vele anganyamalala. Like bengidlana noma yini engitholayo. So uyabona indawo zasemakhaya. Yeah. Khona abantu abalimile kunemthumbula kunamabhatata like bengihamba ngifike ngene emasimini ntanje ama-orange. Yeah. Gijime ngiyohlala ehlathini like bengidla mara ngingadli ukudla straight. Bengidla nje izinto zasemakhaya yabo. Yeah. So ngagcina ngabona ukuthi no azini athi ngibuyele ekhaya ngoba kusizogcina ngibe ihlanya la ehlathini yabo. Thi ngibuyele ekhaya ngabuyela vele ekhaya. Yeah. Ya ngabuyela. So awusho mfethu ukuthi like mawubuyela kini kuyenzakaleni usisi wakho azange akushayela ukuthi bowungekho dala abakufuna mhlambe. No mangifika ngitholanga ngathola ugogo wathi kunensi ukufuna bukuphi ngataba bengisehlathini bengihleli uhlaleleni ngamtshela istory usisi wangishaya ngikhathi njengoba uhlala ehlathini bekuyi-winter bekushisa. No bekungashisi bekungabandi. Sure. Bekunormal like into benginokuyisaba ehlathini kuyathusa ebusuku. Yeah. Kunezilwane unani kodwa bengimanage. Hey. Bengenza sure ukuthi ngiyamanage ukulala. Hey. And ayangagcina lapho. Yeah. Ngasuka. Yeah. Ngazohlala naye edrobheni vele. Sahlala si2 like wacala kanjalo indaba zakhe. Sinini mangibuya vele. Hayi ngisiphumele ngishawa umoya mangibuya. Hawo ayikho into yokudla endlini. Badlile mina ngiphakela ngibekela ukudla. Yo. Ngifa ngendlala. So ngakhula nalento leyo ukuthi azini short lo muntu uyangizonda yabo. Yeah. Angangifuni. Till today usisi wakho unomuzi wakhe. Usisi wami unomuzi wakhe. Awumvakashela kazi uye kwakhe. Ngakutshela ukuthi sesingagcina ukuya 2018 ukumbona ngamehlo wami 2018 ukuthi usaphila o la khona awazi and awukho interested. Ayangikhale nokumbona. Hey. Angikhale nokumbona. Hey. Ngaya ngokuthi nangu bathi ushonile ngiyanyombeka. Uya ngaya angeke ngithi ngaya ngizole. Yo. Yeah. So bafethu kunzima out there bafethu ukuthi uhlale iminyaka uphile unomndeni kodwa ningazwani nomndeni especially usisi wakho wegazi. Ngizala umama oyi1 nobaba oyi1. Ubaba ba different. Unobabaki nami ngababami. Yabo. So yeah. Namanje unawo amanamba nami nginawo amanamba kodwa asikazi safonelana abantwana bakhe ngiyakhuluma nabo every day. So checka lapha ku status ukuthi na usiswami upostile like uyachecka ama status. Imayithile ku status. Awufuna ukubona ama status wakhe. Imayithile. Angifuni ukubona angifuni. So manje awusitshela ukuthi usurvive kanjani kule nhlupheko ukini. Hey kunzima bekunzima vele ukuthi ngisurvive ngifike la ngikhona kodwa ngazitshela mina ukuthi impilo ayipheleli lapho. Yeah. Impilo ayipheleli lapho. Ngazimisela abona into yazimisela mfethu. Sure. Ya ngazimisela ngasuka vele ngabuya la eGoli. Yeah.
hayi ngafika vele la Goli ngazama ukufunda hayi ngangihlula isikole vele hayi singihlulile mfethu amcabanga ayisikela mfethu hayi sangihlula vele ngabona ukuthi hayi no lento esikole ayiphasi ngagcina grade 11 mfethu azange complete mfethu hayi ngadawuneka hayi siye isikole singiqedile isikhathi yabo hayi ngacala kumele usurvive and umuntu ozibona ona backup yabo angihlala kumalume ngaleso sikhathi mangila eGoli vele awazi ukuhlala emzini yabantu mfethu angeke ngithi emzini yabantu kukithi ngikhulele khona but akufani nokuthi usiphelele impilo yakho uyiwani yabo ngahlala isikhathi eside angihlalile umalume vele umuntu ngithema ngeke isikole umalume vele wangithatha wahamba nami emsebenzini wakhe angifundisa umsebenzi like isipush angiphi imadlana nayo maybe masebenzile angiphi 100 rand 1000 ubona wenzani ngithathe ngibeke angiphi 200 aba enough ngibona ukuthi angasengela ibrook thengela iteki kanjalo yabo so washiya nayo umalume yabo back to square one saqalela phansi ke lapha inhliziyami bebhlungu yabo because nama promises la bekangitshela wona shabalele phela manje bekanokungithembisa hayi manje bone hope ukuthi ngomalume khona umuntu vele ngizothi ngizokhalela kuye uyayithola hayi waphuma naye kanjalo ngazi ngabona ukuthi yabona manje hayi impilo inzima manje sure akubona hayi ngizozama ukuyibamba hayi ngamaninja vele kwabanzima mfethu kwabanzima ngoba nalapha ngihlala khona uthando lakhona mfethu hayi belingasemnandi belingasemnandi sometimes mfethu bafike bakokotela nango5 bakutshela ukuthi akunasinkwa mfethu impuphu soyaphela yabo khalibhakede bakhalisa ibhakede liba empty so inhliziyo mfethu azi ngazizwa ukuthi yabona manje semele ngibe indoda straight ngazibona ukuthi yabona manje mele ngeke udlala ngibe indoda ngiqine ngabona ukuthi yabona la ngizosafara mele ngiphakame yabo hayi ngasitshela ngahlala yabo ngahlala ngabekezela it was 2023 ngicela ukujona nini vele bekusaba hayi lapha ngibasaba mfethu bengibasaba kodwa engazama ukudabona manje athi ngizama ukuthola nyana umuntu ongizococa indaba sana bengibasaba like makufika leso sikhathi unokumbona phela hamba estradini bona ngaba umakoti wamama la kodwa inhliziyo bamele umlande phela inhliziyo yabhlungu yabo like bocabangani kumele ukhulume nawo bengishaya vala njalo inhliziyo mfethu beshaya mfethu ayishaya inhliziyo ngazi ukuthi khona into ebekhona bese ngicabanga ukufuna umuntu wentombi uyafana lo muntu bengeke uzosebenza ngoba bengisaba ukuya kuye bengeke neze kimi yabo so ngahlangana naye oyi1 I was 2017 sure hayi sadlala hayi ngabona ukuthi awudlala ngami awudlala ngami ngadayimba naye ungiqedela isikhathi ngifuna umuntu oserious yabo 2022 hayi ngamthola ke ngayithola intombi omsuthu hayi ngayithola intombi omsuthu yabela damfana mosayindawo nangu umntwana yabo hayi sayiphushela ngabuya okay so mawuthi wabamba njengoba bone gwababa bowusaba maye umbambe kanjani lo awusitshela ukuthi umbambe kanjani uzofika uzo-approach like first approach angisho ucala utest ubone ukuthi okay la kuyehlela la kuyenzakalani ngakhona ukukhuluma naye na kulo sithu ngaba nesipini kulokuqala kwaba indaba zefoni vele
Social media platform. Kuma-social media. Beku-Facebook. I remember ngakhomenta ku-post yakhe. Sure. Like wow. Naye wakhomenta nge-heart. Ngiyabona. Wakhomenta nge-heart. Lo kwenzakalani? Ngamlanda vele ku-DM. Sure. Ngamlanda vele ngacela amanamba wangisendela sa-communicator. Yeah. Athi hayi mele sibonane. Awona la first time yami like bekuthukile umuntu kamamanga kodwa azama ukuthi ngiqine hayi safika ngamuntu amusilete simple lento hayi hluphe ngumsasa acala kuba mnandi vele kaba mnandi like nahlanganisa i-meetup ukuthi ngizobonana nini kanjani and then uvele wathi hayi mina ngizoza kini yabo bekuyi Friday sure wathi uzoza then uzohamba so angazange sahamba awavele walala vele yabo hamba ekuseni yabo so hayi ngacala lapho nami ukuzwa into ezimnandi shothi kumnandi emhlabeni shothi kumnandi la emhlabeni yabo hayi la and bese ngimdala like bosokhulile singumdala mfethu singumdala like ungasho ukuthi umuntu oqala wesifazane wacala ukuhlangana naye like umuntu owakuzisa umnandi emhlabeni ukuthi ndoda nawu ngisho khanjwa la uyoqala kodwa but then uyazi uyazi ngamtshela so I think ilento yenza ukuthi adlale ngami ngayo because wabona ukuthi shothi lo muntu lo yimi ngimenza indoda lo and okay shothi uthola ugel already yena bese kahambile akufaba angafani nami yabo yena bese kadlalile angingazi ukuthi sekadlala engakanani kodwa hayi izinto bekazazi bese kakhulela bese kakhulela yabo like washo ukuthi yonke into wayifunda kuyo yonke into ngayifunda kuyo from the scratch baby keys ngisase fresh ukuthola usase fresh ngisase fresh usho ukuthi yena la khona kakhuluma ngayo ukuthi abana le athi njengoba ihamba lapha yonke into wafundiswa yini ngiyacabanga kodwa angikaze ngahlangana naye akusumuntu ohlala la eduze like lo muntu lo uhlala lona kuphi fathi Tsakane Samuel but Tsakane ayikho it's not far but angikaze ngahlangana naye like yena bekavakashela wena but uthi wena umshayele round Begeza vele every week every Friday begeza ma ucela ukubona ukumsola kwami hayi man athi makafikile ifoni yakhe ihlala ku fly mode njalo nini ibhekiswa phansi I was like hayi ngomathiwa la ngiyakhawatheka so mina ngumuntu othulile sure mina ngisomuntu omsindo ngayithulela vele hayi ngambuza ngelinye ilanga sakudlala nje bese ifoni yakho njalo mawuza kimi hlala ku fly mode adanga avoda umsindo like angifuni maybe khali sometimes nginawe so ayikathi amtshaphe hayi nje ungitshela nje iqiniso ukuthi ngijolela yabo ngihlala ngazi ukuthi ngoba ngithole vele wazi ukujola yabo so ngitshele mangabe khona umuntu obusy nayo sure ngazange at least nawo khona ukukhuleka mfethu ukuthi hayi phela ngikho yiwani azi kumnandi sometimes ujolo wazi ukuthi awudli wena kuphela sibaningi uyakhuleka enhlizweni ukuthi hayi noma ngamthola efonini awusendaweni zakhe uzobuya kimi yabo so ngasola ngagcina ngabona ukuthi no ngizokhawatheka la ngizogcina ngigaqeleke la ungcono ngisuke kusase early sure ngasuka vele ngamreplace ngentombi ngomsuthu hayi simnandi lapha ukuthi wena uthanda umhlobo oyiwani kahle mina like abona amatsonga ngiwafuni amaXhosa sisengezwa le story sokuthi amaXhosa ayathutha ezindlini kusalo ngasena lutho kusalo ngasena lutho mfethu hayi uzwa ama rumors ngivele ngasaba yabona amapedi ngistandela umsuthu umsuthu umzulu amazulu ayacontroller amazulu ayacontroller ndadelela ke abafazi bakhona bayasitshela so wabona umsuthu unothando
umsuthu unothando. Usho ukuthi out there amajita mawubukele lapha ngawa recommend ukuthi bafethu mina ne experience. Mina ngine experience anginazo. Ningathatha umunye ngazi because khona amasuthu azalula la eGoli yabo. Sure. Especially yabona le insuku zamanje. Sikhawa 21. Sure. Sithanda izinto sasebancane yabo. Sithanda izinto. Phela manje ungayibona ingane 2000 ijola nobaba omdala unemoto, iblessa yabo. So ingathi wonke. Kodwa like ngisho ukuthi like majority ba right. Like le few leyo yiyo emosha abanye kube ngathi asabantu aba right. Sure. Cause bathanda izinto ezifensi basasebancane. And abaningi balimala, bathwala ngabo. Kuningi nje kwenzakala manje. Yabo. So but amasudi bavida ngani advice experience. Ngibona nje ngishada umsuthu. Okay, awutshele mfethu ne nge-experience yakho ukuthi une-experience umuntu womsuthu ne njengoba ngokusho kwakho ukuthi wena bowuthathe umsuthu first girlfriend bokumsuthu yakuphethe kahle but i-problem yakho ukuthi ifoni yakhe bekahlala ibhekisa phansi ifoni yakhe behlala i-flight mode ibhekisa phansi ayiringi makanawe nje ayiring noma ikhala uzosakathelo ayibo ikhaleni uthi hello yaziwa wewe ukuthi khala kanjani. Okay mfethu nalo muntu lo ninomntwana lo manje anginayo no lo waqala lo qala asina mntwana azange ngithola umntwana hayi wangincintsha vela azange angiphi kodwa wabona ukuthi angiqualify maybe wabona ukuthi hayi angiqualify yena bekazeleki maybe azothola lento ayitholayo aphume kanje yabo maye ungasho ukuthi ugele obuzwana naye oqala bekayigold digger yena ngeke ngisho ukuthi bekayigold digger because bengumuntu othanda izinto angikhumbula like angicela izinto like bengimenzele mayikhona ngiyamenzela ngomenzela ngoba uthanda ngoba ngithanda ngokuthi vele umuntu wakuphela umuntu wakumele sometimes umsurprise yabo so short yena khona umuntu wamthola ondlula mina or khona umuntu wamthembisa izulu nomhlaba okudlula mina angitshele ne because usually like amajita ayagoa especially first girlfriend la kulomuntu ozitshelile ngayo ukuthi aze lo muntu lo ngifuna ukuthi kube imain yami ngifuna ukukhula naye lo muntu lo like wena like overcome kanjani leyo situation leyo ezinjengoba usho ukuthi no man lo muntu bengimthanda lo muntu bengifisa ukwakha naye kusasa but you am disappointed along the way. Bagoa abaningi siyagoa vele singamajita la ngaphandle due to special abantu abaningi bagoa abantu ngabablame ngeke kubablame lento iyafana nokuthi ngasuka manje ngiye eclubini ngifike eclubini ngithatha intombi izoyenza umuntu wami uzogoa lapho cause number 1 nomuntu la umthole khona awazi ukuthi ufike kanjani yabo ngcono uhlangane naye la uhlangana naye khona maybe uhlangana nendleleni uhlangana naye emall ungayazi life yakhe ukuthi umthole kanjani manje uzomthola etshwaleni hayi mfethu hayi ngeke obvious akuna future lapho shothi kusasa uzokushiya futhi etshwaleni uthola umunye etshwaleni yabo so uchaza ukuthi lo muntu wakho lo omthole ku social media platform ne usho ukuthi awu recommend abanye abantu ukuthi bangathola abantu ku social media platform because of experience onayo ngaye uyamthola ngisho abantu abafani bakhona ba right bakhona bangekho right maybe nami lo unomuntu right manje angazi so inhlanhla zabantu azifani so mina vele uNkulunkulu bangidalela yena yabo so kwenzekile uhambile nami ngihambile hayi la ngikhona ngimnandi mina ngijabulile angazi yena okay lo muntu wakho wamanje ne umuntu wakho wesi2 wesi2 life kahle ungasho ukuthi wena ungazidescribe njengokuthi wena umuntu straight kahle mina ngi straight so amaphutha ayenzeka singamadoda yazi namadoda zinjani
amaphutha ayenzeka mfethu. Amaphutha ayenzeka. La khona manje uhappy. La ngikhona hayi ngi-right kakhulu. So awusitshele kulo muntu wakho wamanje ne ukuthi yena njengoba usho ukuthi umuntu onegwababa lo ube nelakhi naye because nahlangana ku social media wa-texta kuphela wa-commenta lo muntu ngehathi wabona ukuthi lo umuntu wami but along the way wakushiya. So lo uhlangane naye kanjani lo wamanje lo uhlala naye? Lo ngihlala naye ngahlangana naye estradini bekuwumuntu vele ohlala andlula ngala ngihlala ngakhona bo. Emsebenzini ngimncoma usemuhle mama like into esikhathi eside kwaba u3 years ngimbone like ngimbulise like sinini ngimthola hambe sama soyi2 ngiyamshiya uya kubo nami ngiyali ngiyakhona yabo. So gcina kwami ngacela vele inamba ngicela ungiphe phela wangipha qala ucommunicator like yena ngazange abe lulo kwabanzima vele like sa-communicator like abomuntu like beka wazongibiza ukuthi ngusisi wakhe manje ubhekile ubhuti wami wena ngendlela besazana ngakhona bese kuyisikhathi besesijwayelene yabo like yena bengasathathi ngokuthi manalo ukuthi uzongifuna hayi mshobe engekho lapho like ucala kwami kumtesta ngathi wandlula makandlula ngambuza ukuthi yaphathange ngathi ngongiphathela uchocolate awangiphathele vele uchocolate wabuya wazongipha uchocolate ngawona lana athi ngizodla kahle athi ngizodla kahle hayi ngamcela vele inamba wangipha sa-communicate hayi sacoca samtshela phela mfethu ngifuna ubomakoti wakithi yabo wathi angekhonakala hawu inkinga athi hayi mina mase ngibheka wena ngibona ubhuti wami ngendaba ye-relationship le beninayo from ukudala yabo kodwa kwaya vele hayi waqoma hayi wayithatha indoda awutshele mfethu ne because siyafuna uku-understand abanye bayafunda njengoba senza le podcast lena it's a social media experiment khona abantu abazo-pick up something kule nto esiyenzayo ne so awusitshele mfethu ukuthi ugele njengoba kuyi-scheme sakho ne like i-scheme sakho ugele ukujwayele like yena khona umuntu bekazwana naye azakutshele naye ngumuntu wakho ukuthi hey man mfethu umuntu wami kanje nakanje yena bekanaye ucala kwakhe umazi mina sometimes benokubabona bamba boyi2 yabo manje wena like bekunjani ngobabona like bekubhlungu ngoba ngiyamfuna phela ngeke ngimtshele ngimfuna njengoba ngimbulisa adlula mama umuthi lenhliziyo yasho ukuthi awungeke lo yabo kodwa kwaya vele ngathi bahlukana yabo bahlukanisa mina bengingakaqali bengakaqali ukufaka indaba zami nawe nesandla ehlukene kwabo because wena lo muntu lo bowumazi ngisho bekuma bowumazi so umjwayele ugele yakutshela ukuthi yazi mfethu mina ngizokuthatha njengobhuti wami yana like akutshela inkinga zakhe neboyfriend yakhe wena kunokuthi uzama ukubalungisela bowumosha kakhulu umtshela ukuthi avele lo muntu uyabheka mina manje umlando wangitshela iqiniso vele ukuthi hayi sahlukana yabo ngathi okay hayi kumnandi-ke ngoba nahlukana cela ungene mina-ke manje ngibona ukuthi sizophusha kangakanani vele ngangena kwangeneka and bese kuyi-chance yakho le kahle bekuyi-chance yami bekuyi-chance yami ngavele akathi nami ngisingile nawe usingile and futhi wena wes la bantu labo uyasabela mina ngiyabasaba hayi namanje ngisabasaba kuyafana kodwa hayi isipindi sesehlile manje hayi ngoba vele senginaye senandaba nayo noma ngibona ndlula sekunomuntu kunakhona mangibona ukuthi lo ngathi uyangismayilela lo uzonginikeza inkinga vele ngithatha ifoni fonela umama sicoca kusukela ingqondo le ukubona lo ngoba uzokumoshela yabo vele bamoshela umuntu angasuka manje uyazi ukuthi unomuntu oright yabo asuke eze kuwafika akuteste nje yabo phela nina madoda sidomo
into encane Sure. angafika manje akutest uyabona na ukuthi awungeke ucheese ngeke ubiyeke ngeke yabo and ukubateni kwenu sekumoshakele anytime lo muntu angakupenda yabo so injalo. Okay, so mfethu awusitshele ukuthi like u-first girlfriend wakho mawuzozwana naye like bo maintain kanjani njengoba umuntu ohlanganisayo yabo ungasipani like bo maintain kanjani first girlfriend wakho? Bekunzima mara naye beka understand ukuthi anginalutho beka understand akuhlanganiselayo because sometimes vele hayi enokumsendela imali agibele abuye fika ngibuza awusebenzi uyithathe ngadawu mama ungawani hlanganisile njenge out khona ukudla endlini like I make sure ukuthi makathi next week uzoza yabo ngiyaqala ke uyabudgeta at least angafiki alambe umntana abantu azi ubhlungu ukuthi umuntu akuvakashele umlambise sure abuyele emuva thi uzodla mfethu ngeke hayi yabona le and amajida amaningi ayenza leyo nto le alambisa abantwana babantu abosisi bethu noma bangasithanda abosisi bethu but awufuni balambe hayi no mfethu haya umuntu osifazana mphethe kahle umuntu yabona mina umuntu osifazana angidingi ukuthi angithande sure yabona into engifuna umuntu osifazana ngidinga inhlonipho yabo angihloniphe angivulele indawo yami yabo mina ngizomthanda yimi ngizombonisa uthando yabo sure yimi ngizomnikeza imphatho so awusitshele mfethu ukuthi ama plans wakho nomuntu ohlala naye manje yini so far niplana ini kuyaphambili manje mfethu into esifunayo umuzi sithola umuzi esoti kwethu la sure speed nje siyasebenza manje siyaphusha siphushela phezulu kwesomething siyahlanganisa siyazwana futhi masithi 1 uthi 2 phuma into so yabo siphume la hlala kahle ngasho ukuthi like ninto eyi1 sinto eyi1 happy wena la angifuni lutho and the worst lo muntu lo kunikeza incosi nencosi ezingakho no sinengozi eziyi2 nomazana nomfana umfana sasemncane mara sekagijima manje sekakwazi ukubona yabo siyakwazi hlala soyi4 kahle nihlala ni4 endlini yawo hlala so okay awusitshela mfethu ijourney yakho because like umuntu ohlanganisayo endlelana i-internet cafe uyawasitshela ukuthi umuntu bongathanda isikolo uye wadropa out ka grade 11 so awusitshele njengoba udrope out ka grade 11 and urana i-internet cafe which is internet cafe ifuna like iscale so like yonke lento le uyihlanganise kanjani? Awona le long story kodwa abona into mawusitshelile ukuthi ufuna ukuyenza sure izoyenzeka into mawusitshelile mina ngifunda ngendlela ngifunda ngendlela manje ungafika neproject uthi not na project mangithi ngiyabheka ngibone next kodwa ngeke ngiyeke ngizoyithanda ngiyithathe uyenze ngifunda ngendlela uthola picture why ngisho kanjalo sinama bathini sinama loan bayibizana ama social media amaningi manje ama social media platform sure ama social media platform into mongayazi manje angena ku YouTube how to create profile how to create a business how to create logo how to create whatever you want to do yabo sure I drop jam so ngiyakhona ukuthi okay hayi manje khona into esobafuna ukuyenza angiyazi angeke ngithi angiyazi sure yabo because nami ngifuna ukudla ufuna ukuyifunda lami lento lokuthi kusasa makufika lo angajiki awuthiwa hayi lapha yangeke khona hayi bathi abayazi lento le yabo I make sure ukuthi ngiyayenza and iyenzeka angikhumbuli ngidisappoint umuntu yabo ucala kwami ukuthi ngisebenza eThanda Cafe bengazi next ukuthi umshini wamakhopo pressa kuphi bengazi next yabo Andres umuntu wangithatha athi ndoda ngifuna usebenza uyi2 ngiyakubona ngathi uhlakaniphile nyana angathi hayi akuna stress wangibonisa amafuna ukutype ungena lana ngazi laptop ngakazi ngipress laptop bengazi mouse nje ungena ku music
udlala ingoma. Yeah, ufaka ama-movie ukuthi i-computer yenza into engakwenza kusasa ube rich bengazi. Yeah, bengazi. Hayi wacala ungibonisa ukuthi mafuna ukwenza i-CV wenzela umuntu ngena kanje. Mafuna uprinta wenza so. Mafuna ukwenza so ngabona so lento le ifaka iskela. Angiyanga iskela kodwa lento lezo izongifaka iskela. Hayi ngayohlala phansi endlini. Ngathi into ezongifundisa lento because angazi next and uzongishanyiwa. Sasa kufika umuntu athi ngifuna ukwenza into eswa ngiyazi. Uzojika imali ehambile. Ngathi awuthi ngiyohlala phansi. Benginefoni. Yabo. Hayi ngathenga idatha ngena ku YouTube. How to make a copy. How to print out. How to create a CV. How to email. Awuthinzima. Ngenza kanjalo ngibhala phansi. Yabo. Uzenzela ama notes wena la kuyazifundisa. Because lento le into ufuna ukuyenza. Into engifuna ukuyenza. Okay, yazi sine problem ne. Kunabantwana abaningi abayayigela. But bafail again. Abafail. Ukuthi umntana bamthu bathi no athi yena ufuna ukwenza mhlambe ufuna ukufundela icomputer. But makayesigele uyafail. So manje lento le different. Wena lento uyifunda online. Yeah. And wena uyazifundisa manje. Mole welofunda lapha uzicreate ama notes wakho. Akekho uzokutshela ukuthi ngenza. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lento le uyayazi. Yeah. And ngiyayenza. Mina ngihlala phansi. Ngihlala phansi. Mina mangivuka ekseni into oqala. Before ngizoyenza into eziningi. Ngibambe ifoni yami. Ngibuze ifoni yami ukuthi namhlanje kumele ngenzeni. Ngene ku-Google. Ngivuke. Ngiphume, ngihambe. Lapho ngihamba kanjalo khona lento kumele ngiyenze. Why ngikwenzele? Because lento le uyifunda ngihleli. Ngifunda ku social media so ngithatha phone yami ngiyazifundisa. Ukuthi like for example sithathe example nge-CV. Nge-CV. Singathathi like. Ngiyazi i-CV. Mara mangifuna ukuyenza. Ngizoyenza. Ngena ku YouTube. We create i-CV ibe yinhle. Uphinde umtshela umuntu ukuthi ndoda abana ngale CV isipano uzosithola. Ayasithola abaningi abasitholayo. Abanye bafika nje bathi bafuna mina special. Mangekho bayachika bazozama ngikho. Ngoba yazi ukuthi like ijob yakho. Lo muntu lo simfunayo uzoyenza into ayenzayo and uyayazi into ayenzayo. Yabo. And uyayazi into ayenzayo. Mina ayikho into engihlulayo. Angiyala noma ngaceda iviki inhlula kodwa izoziyenze. Izoziyenza. Customer izojabula naye ahamba hayi ngiyajabula ngiyabonga mina into engifuna lo umuntu anginikeze isikhathi sami ngitshela ukuthi ngikwazi ukucreate ngifuna sicacise kahle ne awenzi izinto ezingekho emthethweni angenzi izinto ezingekho emthethweni ngenza izinto eziright ngenza izinto eziright maybe umuntu bangathi maybe ngenza izinto ngenza izinto ezibhedayo maybe for example afika umuntu athi ngifuna ukwenza iprofile ebusiness yabo angikaze ngayenza I know how to create a profile business yabo ngicreate leyo uyayithatha uyifunde ku-internet mawuceda uyifunda ku-internet then mawuceda nawo apply umqondo wakho ngi-edda ama-fruits wami phakathi kwalento engiyibonile yabo maybe ufuna ukwenza istory ngebusiness yakhe ngiyakwazi ukuthi ngene how to do story so because lapha bazokunikeza example yabo ngenza sona so bese mina ngikhanda umsebenzi ngiyawubhala yabo afika umuntu atana ngidana naye yabo uzomnikaza akajabula athi hayi right yabo ngoba ilento engifuna ayenzeke and naye uyayithanda yabo enjalo. So bafethu namhlanje sijoyina uZavier namhlanje usitshela ukuthi ukhule kanjani ukuthi ukhule kanzima uZavier bafethu and umuntu okhule angathandi isikolo surprisingly into azenzayo manje sidinga ukuthi ube ne-knowledge yasesikolweni uthi no mina isikolo singenzele kancane but through i-internet ngabona ukuthi no umuntu angakhona ukuphila ngoba namhlanje uthi into survive ngayo usurvive nge-internet
mawufuna something any project uza uZavier lento leyo uzenzele research yakhe imhlula but manje une experience mawudinga iCV uzokutypela uZavier mawudinga something ihambisana nezinto zasema internet cafe uZavier uzokwenzela but guys please take note ukuthi uZavier akayenzi izinto eziphuma emthethweni ushilo ukuthi akafuni ukuyenza izinto ezizomfaka enkingeni but ufuna ekugcineni ngifuna ukuthi iphase like yini vision yakho because ngifuna ukuthi inspire abantwana emakhaya ukuthi abantwana at least because ukhumbule ukuthi mawuse esikolweni awuna idea ukuthi elifini ikenzakalani but masophuma esikolweni khani ungena ku real world khani urealize ukuthi hey kahle kahle umuntu uzimele la ngoba abanye abazali bathe mntanami once waqeda nje umatric thina siyaphuma kuwe somdala kumele uzibone kumele uyofuna umsebenzi yabo so wena like yini ivision onayo like ufuna ukuzibona ukuphi like i-clear direction ukuthi ngoba inspire abantwana out there. Ya bona mina manje into engibheke ukuthi ngaba ngigijimela kuyo uNkulunkulu masangcinile ngifuna ukuvula ikhampani ikhampani ngifuna ukuyivula ucreate ama-computer ikhampani ucreate ama-computer ama-system create ama-Wi-Fi like for example manje kunama-Wi-Fi maybe or rain angifundanga but I know ukuthi lento mangithi ngiyafuna ukuyenza ngayenza at least nami ngibe nento like i-company ngizothi le company yama Wi-Fi into ozinventele yona kube yami or for example maybe ngithi ngifuna ukuvula i-company yama computer i-brand maybe enzothi or khona ama-HP khona ini njengemoto khona iToyota khona iMercedes khona nani engizoba negama lami enzothi leli elami noma umuntu ayithengile lento le ibe negama lapha ibrand yami it is Xavier it is Xavier lento engiyifunayo ukuthi like i-plan okilo usocalile ukusebenza phezukwayo ngoba sikhuluma sengicalile namanje imphizi nje ngiyayifundela ngiyasifundisa yona ithatha isikhathi ithatha isikhathi lento yafana nokuthi ufuna ucreate something ufuna ucreate something maybe ufuna ucreate ijazz like special mfana nezinto eso uthola ngigcoke so mara into engiyenze mina thola ukuthi ngihlalele phansi ngithi ngayenza kanjani ijesi lami libe so bese ngihlala phansi ngiyacreate bese ngiyayenza ngiyakulawa kwazi ukuprinta bangiprintela or if ufuna ukusprintela ngiyasprintela bese ngiyaqoqa yabo umuntu uthola sengihamba la stratini athi le jesi la kulithengile ngathi angizenzelini abantu abayabazi abantu abangeke babelieve abanye namanga lona but when you tell but mina I know ukuthi ngizenzelile yabo I know ukuthi ngizenzelile okay bafethu samba noSihle behind the camera and uSihle khona umbuza ufuna ukubuza uXavier okay Sihle ungabuza mfethu okay kwenziwa sicela ukubuza mfethu ezina nje ukuthi vele out engayanga esikile vele yabo but naku run internet cafe so vele siyazi singabantwana abasafunda asifani in life khona umntwana odayile ukuthi manje asebenze ngezandla khona umntwana odayile ukuthi vele yena ugude ngapha vele incwadi so i-guideline nje ongagaya umuntu osasesigile like ofisana ukuthi angastarta internet cafe ukuthi angacala kanjani yini equipment akazoyidinga into ezikanjalo ngiyabuza but yabona lapho ayikudingeki into eni and isikole ngisho ukuthi angeke ngikunikeze advice ukuthi isikole siyeke uvula internet cafe yabo bakhona abantu for example mina abantu abaningi mama ngibona bathi ngifundile ngidile isikole maybe ngile varsity or varsity yami kusendlini yabo so ungavula internet cafe into ebalekile uthola icomputer uthola ilaptop yakho noma ungathola umshini oyi-1 ukuprint maceda lapho uthola ilamination machine thola ama-material amancane ama-typehack into ezodingeka into ezisebenza fast stapler nani uzivulela indawo yakho ungathola umuntu bakhona abantu abahleli abaningi
Usaya esikoleni asale akuvulele yabo uyamfundisa ukumtshela mawenza ikhophi sona so especially manje abantu abaningi benza amakhophi yabo into zokuthaya iloyo naloyo benza amakhophi mina menginalento lethami saqala nami benalento ukuthi ngingazi uAndre sathi makufika umuntu otype iCV umtshela ishiye uzobe yazoyilanda yabo into hayi but hayi ungayishiya after 2 hours uphinde ubuye ngiyazi ukuthi makabuye sizoyithapha sithu angibonise yabo so lento ungayenza ukuthi hayi ngicela manje isikole sinokuphuma ngoma 3 4 amtshela ngicela ubuye ngo4 sure uzoyilanda sorry uzoyilanda yabo sure awuyakhona ukuthi ngo3 yadanga lesikhathi mase kabuyile esikoleni nakhona mfethu hayi asenze sona so noma ungabele esikoleni ubele internet cafe ufike nje neuniform yakho lapho ungabi namahloni ngento izokudlisa kusasa yabo so usho ukuthi uya advise ukuthi umntana noma asesigele yes angazivuleli internet cafe ayishiya umuntu azomgadela ekseni makahamba salamvulele ayenze lawo makhophi enze lawo ma print out makabona ukuthi hayi khona into enzima angayiboni umuntu ungamjikisa ukuthi hayi bayenza ngale kwenye indawo hamba khona uyamtshela hayi shiye ngesikhathi esona so uzobuya yabo or ushama namba azokufonela ubuye ngesikhathi eso makabuya lo yakwazi ukuthi okay hayi uzofika angincedise angibonise sibonisane soyi2 ukuthi senza sona so bese namfonela bezoyithatha kusasa uzotshela umunye ukuthi hayi funa into eso iyale kule ndawo leya bazokwenzela lapha ngiyabathemba yabo hayi njalo ungavula ibusiness umncane esikoleni nje futhi ayigcini lapha uvula nge-internet cafe kuphela ungawenza amakhekhe yesigele inkinga abantwana bamanje ayibana amahloni man mara ungabi namahloni ngento ezokudlisa abona mina ngisaya esigele bengithengisa amasweet ngoba la masweet abawathengisa emakuleni amaplastic la amancane ungafaka ebhekini sase usathenga i2 nge5 3 nge5 bengiwathengisa yiwo bengizenzela imali omkhero ngawo nama ngoba bengekho umuntu enzofika ngicela kuye ngathi ngicela imali omkhero bengekho bafethu what a powerful story uXavier uthi bafethu into ezokudlisa kumelanga ube namahloni kumelanga ube namahloni jam it doesn't matter uma usesigele maso matured enough siqalela ibusiness ezokudlisa uqale kancane noma ungathengisa amasweet esigele noma ungathengisa amakhekhe ufike wathengisa esigele as long as ukudlisa wena uyazi ukuthi maso ubuya ufike endlini mawuthi yabali khona into ezophuma lapha exactly so awusitshela mfethu in terms of security because internet cafe right uzomshiya umuntu like yini indlela ongeesiqiniseko ngayo ukuthi no lo muntu engemshiyayo angeke azamtshontshela imali angeke azamtshontshela material like i-security measures bona lapho siya risk it's a risk ma umuntu kumele urisk lento ufana nokuthi udlala ilotho ukhiphe 100 rand udlala ilotho uyazi ukuthi yafana ngizodliwa mara liwani ilanga uzoyibamba so nalapho bafethu it's a risk because uthola ukuthi lo muntu amazi uhlalaphi amazi uphumaphi ungathi kuye esikoleni vele uthola ukuthi i-recruitment ayikho yabo so it's a risk bafethu empilweni bathi kumele urisk ukuze ube right yabo so kumele ubekezele kumele ubekezele njalo bafethu what a powerful story so if usesigele you can start your own business. Yes. I-chance le uXavier share ukuthi noma usesigele qala ibusiness ukhuluma from i-experience anayo. Noma usemsebenzini. Noma you can do a business. Usebenze is. Yabona mina kuna internet cafe. But ngithengisa nama perfume. Sure. Ngiyakhona ukuthi okay hayi mangise internet cafe nokwabeka sometimes angwabeki yabo. But I know ukuthi manje mall. Ngiphatha ibag hamba nebag ama perfume ngihamba ngithengisa ngendlela yabo angibheki into eyi1 kuphela exactly ukuthi unama source of income amaningi exactly nasemsebenzini emsebenzini yaphatha ibag yakho uyahamba kunabantu emsebenzini awukho eyi1 uyababonisa abafethu ngithengisa lena njengamanzi yabo abafethu na ibrand yabo
oh hayi ukuthengisayo hayi yimi itholakala kimi ngicela ungiphe 1 ngizobhadala makuphela inyanga Sure. uyazi ukuthi makuphela inyanga Una something. khona income oyitholayo yebo injalo Okay, sho ukuthi like kunabantu obakolodiselayo. yeah Abakubhadala every month. angibhadala every month So manje akekho umuntu okusokolisayo lapho in terms of security because omunye umuntu uzothi makufika inyanga athi mfethu anginamali ngiphayisekile udila kanjani into ezifana nalezo. izinto ezifana nalezo angiphi umuntu engihlangana naye estradini Yeah. because ungahamba estradini ukhona umuntu athi kube ngiyathatha benzobhadala angiyenzi leyo Yeah. ngipha umuntu engaziyo ukuthi mangifuna ngizomtholaphi yabo Okay. yeah njengomuntu engisebenza nazo uhlala semsebenzini Yeah. yeah obvious angeke uyeke umsebenzi ngenxa ye 200 Yeah. ngenxa ye 100 rand Sure. yeah yabo So usho ukuthi abantu mele umuntu umazi. yeah cause Yeah. angeke uvele uhlangane nomuntu estradini athi lethi perfume ngizokunikeza Yeah. ngiyazi usebenzele endaweni esongizoza Yeah. awumazi Sure. so ama risk lapho maningi angasuka ayithathe lo muntu kanti uhlala eNatal Sure. Yabo. Okay, mfethu yazi ngithe mangichecka lapha ku profile yakho lapha ku social media platform ngabona ukuthi khona into oyenzayo like akusichazele ngale nto oyenzayo. Yabo ngeke ngize ngi-explain because akuse yeah Sure. yeah ngikhona ku social media TikTok baba kaBoy Yeah. yeah ku Facebook uXolani Mazinga yeah ngiyaphusha Yeah, so lapha ku Facebook wenzani kahle kahle? Facebook it just a content ngisiphushela content is not Yeah. like ngathi something big Yeah. jazi ukuthi mangihleli be khona lento le mangibhorekile Yeah. ofike le ngqondo ngicabanga into eso Sure. bese ngiyenza ivideo Yeah. ngiyaposta Sure. yabo ufike into Like ama-video wayenzayo ama-video anjani because yazi mfethu inspire abantu la sifuna abantu ba-understand babe ne-clear understanding. yeah khona ama video kuhlekisa Yeah. khona ama video akhayo Sure. yeah nokwenza ivideo ngicabange something Sure. or ngicabange into ekuyangihlukumeza Yeah. bese ngiyenza ivideo Sure. yeah it's not like ngivele ngenza ivideo ngikhuluma or ngenzani Yeah. lento engiyenzayo umuntu makangayimamela kuba na message azowuthola ngaphakathi Sure. nayo ngamvula something Yeah. or ungamenzela something kuyaphezulu yabo Okay. yeah Okay mfethu, okay. Mawenza ivideo sometimes nokucabanga izinto ezikeza kuhlukumeza ukuthi ukuze zingakudepress. Right? yeah Okay. uthola ukuthi Awutshele lapho sometimes ufuna ukukhuluma nomuntu Yeah. ngiwana ngikho umuntu enzokhuluma naye Sure. ngiyakhona ukukhuluma mina nefoni yami Yeah. ngenza ivideo bese ngiyapost Awusitshele mfethu ukuthi yini izinto ezikeza kuhlukumeza? ah Ngaba soyirezile. So yasho ukuthi mina makucabanga into eyangihlukumeza ngivele ngenza ivideo ngivele ngishaye content. mfethu special Yeah. ma uhlala ngasho ukuthi mawuhluphekile njengami nganabazali kanje Sure. yeah unganabazali is not end of the road Yeah. akusuphela kwestrata Sure. yabo Yeah. And ungabi nomzali akukholula. yeah ungabi nomzala ukhulu because kunabanye abantu athi mina sesinganabazali angiboni into engiphilelayo Yeah. hayi mina hayi nokuzibulala ngiyafisa no Yeah. awazi ukuthi umzali wakho makakuzala kuletha la emhlabeni Sure. ukuzaleleni Yeah. ukuletheleni kuba ngafuni ukuze la emhlabeni kube ukukhiphila ngithi Sure. so kuza kulethela emhlabeni shothi khona into akulethele yona Yeah. yabo Sure. so wena ungasitshela ukuthi wena mase uhluphekile Yeah. kuphela komhlaba Yeah. ungahlupheka kodwa ungakhanya ungaba rich ngelanga eli1 Sure. lento ifana nani unganama social media amaningi senza ama video Yeah. yabo Sure. bawa viewer bawenzani but ivideo iyodwa ivideo ingakwenza ukuthi wena bakwazi yonke le South Africa Sure. lapho uzobe wenze million wama video Yeah. kodwa ivideo i1 so nokuhlupheka ungahlupheka kodwa li1 ilanga uzophumelela ngalo Yeah. yabo Alright, bafethu namhlanje sijone uXavier usharela i-life experience yakhe the way akhule ngakhona. uXavier usho ukuthi no bafethu angikhulanga kalula ngikhule kanzima and ngize ngalala estradeni for weeks. So ukulala kwakhe estradeni yini into wayifunda ekulaleni kwakhe estradeni? kulaleni kwami estradini mfethu ngafunda into eningi Yeah, ehlathini. yeah special manje njengoba sengimdala Sure. nokubona ezinye izingane mfethu la ngaphandle ziyahlupheka Yeah. so yeah
mina ngihluphekile mangizibona lezi ingane zami babhlungu because nami ngandlula kule yankinga. Sure. Ukulala kwami estradini ehlathini kufana nokuthi bengihamba estradini. Yeah. Ngihambe ngidobha amathini ngidla lokho kulapha phakathi kwamathini or ngithola isinkwa silahliwe ngisithathe. Yeah. Labantu ngalahla isinkwa wena lesinko uzosithatha usilahla uthi expire. Yeah. Yena kuye ukudla kwakhe. Yabo. Uzosithatha lesinko sifake edustbin or usithathe kunetshani ufike usilahle lapho kusasa mawubuya uthola ukuthi asisekho. Sure. Sithathe umuntu leso sinkwa leso usidlile. Yeah. Kodwa wena usilahle ngokusibona ukuthi sesibolile. Kuyasibolanga yabo. Yeah. So nokubona vele ingane eningi la ngaphandle mfethu inhliziyo yami yabhlungu thola ukuthi umuntu usestradini umncane. Sure. Yeah. Inhliziyo yami yabhlungu ngoba I know ukuthi angazenzanga. Yeah. Khona into imenza lento leya ayiyo. Sure. Yabo. So advice yami ezonika ukuthi masibona umuntu ohluphekile bafethu ningamthatha ezingathi like into yangaphandle. Yeah. No, now you deserve uthando kodwa anganalo uthando. Anganabantu abazomnikeza lolo thando. Yeah. So mona into nayo nikeze. Asali khona abantu abazenza ngathi bahluphekile kanti bafuna ukuba rich ngathi. So you never know ukuthi ubani ngaloso sikhathi yabo. So into mawunayo mnike. Or afika athi hayi ngilambile. I remember was last year. Yeah. Ngibe mall. Sure. Ngihlangana nomunye umntwana omncane nje. Yeah. Athi kimi angibuza futhi ngicela ungithengele ukudla. Sure. Ngithengele ukudla kanjani? Udla ngathi angilanga kithi bakhile bahamba nesikhiya. Hey. So imagine umntwana omncane. Yeah. Yabo angazi next. Bakhiyele bahamba nesikhiya is why. Athi bathi ngizosala ngimosha izinto endlini. So la kumuntu maybe uhlala adla bathola ukuthi uceda ijuice. So kuba ile into le maybe. Sure. So into efana naye bafethu iyenzakala and ikhona. Yeah, nami ngiphelile ikhona. So masibona abantu abanjalo bafethu singabathatha bad because abazenzi. Yeah, abazenzi. Yabo. Yo, Xavier, awusitshele ne ukuthi i-relationship yakho nosisi wakho in future ungafisa ukuthi ilunge na? Yeah, kunzima. Yeah, yona ngafisa kodwa it's not easy. Sure. Yeah, it's not easy mfethu. Cause why ngisho kanjalo amagama wawasho. Yeah. Amela uxolisa. Mela xolisa. Yeah, maybe ngamxolela. Mela xolise. And akaxolisi kimi kuphela. Sure. Yeah, ayithunela kamama ayoxolisa especially lapho. Ngoba manje mangithi ngiyabheka into emlungelayo. Yeah, usisi wakho. Yeah, ayikho into emlungelayo sekunzima. Ukuthi afisele umama wakho ukuthi angafa. Yeah. And wafa vele. Ayiphelanga ne 5 days. Acede ukukhuluma yena. Yeah. Bangifonela exactly. Because wasuka was Thursday. Yeah. Tuesday washo. Makafika kaGo. Shoti lento le bemtshela ukuthi ahamba ekhaya. Yeah. Washonela ekhaya. So angitshele mfethu uthi usisi wakho uye wakhuluma amagama ukuthi yazi ngifisa ngathi umama mangafa. Yeah, like bekamtshela. Amtshela like emehlweni mama athi mama wena ngifisa ngathi ungafa. Uthi noma ungafa nginandaba. Ngenxa yokuthi mama utshele mina kuqala ukuthi yena uyahamba ekhaya. Wamtshela la magama ukuthi noma ungafa I don't care. Hey. So umama naye wafa vele analawo magama ukuthi umntana engimzalayo ungitshela ukuthi noma ngafa kanandaba. Shukuthi ungasho ukuthi umama wakho ubulawe usisi wakho. Angeke ngibeke kanjalo. Yeah, but angeke ngibeke kodwa ukuthi oye wahlaba umama wakho. Yeah, amhlabile. Ukuthi ngaza aphathwe isifo senhliziyo washo. Yeah, amhlabile. Angeke ngisho ukuthi umbulele. Yeah, icala ngeke ngimthweze icala ukuthi umbulele kodwa lawo magama la umama wamphathile kahle. Alindele ukuthi umama wakho aze ashone. Yeah. Yabo. And nami mangizwa vele lawo magama enhlizami bebhlungu. So imagine ukutshela umuntu ogulayo futhi kanjalo. Yeah, it's wes. Yabo, wes menze ukuthi emhlabeni umuntu okulethe emhlabeni. Simfethu. So wena ungathini mfethu kusisi wakho namhlanje njengoba sila ku podcast angazi mhlawumbe uzoyibona ivideo ngelinye ilanga
ngoba yazi mfethu imindeni mayingazwani akukho mnandi, so siyafisa ukuthi inizwane nosisi wakho nawe ube proud usho ngelinye ilanga ukuthi yazi mfethu mina nginosisi omdala, and manje usisi wami ngithengela abantwana bakhe amabhruku noma ungayenzelanga yena, but abantwana banacala, and abantwana laba ngiyabelieve ukuthi wena u-uncle wabo. Yabo, and leya ngeke izishintshe. Yabo, uncle wabo, official uncle wabo. So wena ungathini usisi wakho mfethu? Ya, into engizoyisha kusisi wami angeke ngisho ukuthi like ngiyakuzonda. Angimzondi usisi wami, mina ngimkwatela. Yabo. So bengicela nje ukuthi hambe ucolisa. Ayicolisa emathuneni kamama. Aphinde acolise kimi futhi. Sure. Yabo. Ngoba ukhona makayikhuluma. Yabo, acolise. Sure. Lento iyahlukumeza. Iyangihlukumeza mfethu. So imagine ihlukumeza mina engiphilayo, umuntu ofile unjani. Kuba nzima kakhulu. Angamvalela izinto zakhe for impilo yakhe yonke. For into nje ayenze nge2 minutes. Sure. Okay bafethu, lena isisonke podcast network sisoy rapper bafethu. Sibonge kakhulu abasijoinile ku live ku TikTok. Then if you full view sizoyiposta later on bafethu. Sibonge kakhulu isupporteni bafethu, yasikhulisa, siyakhula kancane bafethu. I-progress sayibona ngoba today namhlanje sisponsora On The Rocks. Amanzi bafethu purified, but ngakhohle information nizoyithola ku full view. I-QR code sizoyiposta, uscan ifoni yakho ubone yonke into ukuthi On The Rocks kahle yenza ini iniphatheleni bafethu, because i-purified water convenient, amanzi convenient, uyakhona ukuphatha estradeni mawuphuma endlini uyadonsa lapha efridge, uyazi ukuthi noma umile endleleni awuhlupheki, vele sivulela isigubhu sakho uyaphuza. Ngibonge kakhulu bafethu, until next time, sharp bafethu. Yanthanda bafethu. Siyabonga. Sonke podcast network ngiyakhohlwa bafethu ukuthi ni support lapha ku YouTube, ni click le button lebhale ukuthi subscribe. Akusimali, niphinde ni click like, niphinde ni share nabanye bafethu. Ngibonge kakhulu. Siyabonga bafethu.